chi bai vek ole vai nun kong roi tu atan pathian thu lalpa o riat dan ti kan ngai thadona he thu hi tu kina hian lalpa nen kanin pol na atana kan mangle thuk don nia ngen na kan mu angin lalpa o riat dan kan zir ho don ani masa in chan chin tha zo hana jek bung som chang som ni pasari thu hi longai thale masa ila kabiram ten ka on richin ke po in an ni chu ka ria an ni chuan mizui thin lalpan thu malsom ro se amen hezo na hi kadunga pusom engtin nge pathian o hi an riat thin le engtin nge lalpa o hi ka riat ve theyang ti in achan na dik zong zuk chu kanin ril thei kher lawanga om zia kan riat thei nan toy te chau kan zir ho don ani lali siwan chanchin tha zo na jek bung som chang som ni pasaria hian kabiram ten ka on richin ke poin an ni chu ka ria an ni chuan mizui thin ati a lali siwan ama nei tu te a riat na hi kan mela te kan in le lawa te ni lovin lang thei lo lama tharawa kan in zom na zok hian ama nei tu te abiram te chu a richin ani main lali siwan ke biram vek tu thakani alo ti to a ke ni le ama hi biram le biram vek tu angin te khin thuwa aron manga heta tak hian lali so thu si omzia hi a context melin riat fia masak phot angai ani biram pu te hian an biram te an ven hian an na ani boka an du uluka an du nalama an khalkal theinan biram ven tiang an neya khama te nimbukara te antana chan chu na turin an beram ven tiang hi amora akom nge nge ani ome ram sahlo omlaka aven himna na tal tum man kol boka chuwangin beram veng tuin an beram te an enkol na hianin an tladar deva ven him ahrasa don chuan an au khoma anan awa aberam veng tu tak takena anhan au hi chuanin an ron pan khom sang thina tiang chuan huanga an lu puya geita an kala an him the na turin tiang chuan an kil koi thina beramina pu ria apu po in aberam te chu a chiang thina omzia chu beram te hian an pu te hian an veng hima an chianga chuan pe a an ma niya an rin na an ngata an zui mai thina ni ti ila kan sei so lawang hei bong te po hi ani vek mai ani tuina ko le midangin kan ko chu ai nang mi lawani engtin nge pathian o kan ret veta kang ama lali siomita mu tur le a orol riat tur om to silo itiril ruem pathian o hi kong rang rangin kan ret theyani kong thum kantar langanga pakhat na chuan bible kal tlangin ani bible hi metam perin pathian o kan riat na nar ani a chirliamai lovin meditate la enge soyatum helai thu hian enge ron soyatum tu hne na soinge engwanga soinge ani enge katan tangkai na amining ti te hanin zot la hei hi kantan enge omzia ti riat tumin chiarla tiang chuan bible kaltlang hian lalpa o irenon fodon ani pathian thok khumani a pathian thu hi anunga ikepen itongkam ithil ti du zong athak dang lam thei chi a inun pum pui asiam thathe ani chuwang chuan pathian thu hi chiarliam mai lovin kan nun hian atakin a ei angai kan thinlung himin ne angaya pathian thuwa pian tak tak na kan nei angai ani chutiang anga pathian thu ei tuma chiar chuan a o kan refo thin ani adot lia chuan kan thinlunga pathian o kan re thin ani amai ro chu thinlunga pathian o riat na hi mihring ngai tu na thang khok nen ngai pol a ol em ema zol nei der tam tak lo chu chan po ani a
communication subject trong kama chuan intrapersonal communication nan ti a ma po in kan soi to a chu ma ni in bia ma ni in chang ma ni ngai tu na kom ti te in soi ta ila entir nan va in chu kein khelang angem o ti in kan ngai tu a ka khelo mai ti ang kanin tia ma se ka thian te min ro som le thowang a kai siam le sinang a kanin ti a ma ni kha kanin bia kanin pe the ani chu tiang ang chuan kan thil vele ngai tu ngai kan ngai tu tlut hian pathian o ni lem lova kan ngai tu na ke ma ni cham bang le thang khok o hi pathian o me bel chut a olviau mai hemi konga hian phim khurangai ema ma ni ngai tu na thang khok lalpa o pu vengot te po alo om viau ani chu wangin thinlunga lalpa o lo thleng a omani chuan fi masak fo te po apoi mo a Bible kala kan thinlunga o lo thleng reng zom lo ti nga lo afin thak viau ani ti ero chu kan riat tel apoi mo o me ato bera chuan thil dang mangin pathian o kan thrin ani music mangte zai ngai thlak mangte le ama pathian fakna la sa chungte lekha budang thatak tak kan siar te le kan thian le rong bol pui te mangte po in lalpa o kan thre thei boka ma se henga hian film khurangai ema papakhat hi jingtong trai abei ma thin khopa midang local ma in ho film pander thina akal ma thin lutu kha midang rolakal turin ka han fuya ti chona ni chon pusom I o chu pathian o aniangem le minan ti a ngai to na ti thui khop mai ni lalpa hian man ro hianga ema amiro pui abraham te mausia te joshua te le josepha te davida te daniel te petera te le paul te rahabi no chizuar te thleng po in ring lo mi lalkura te anvatam chu khleng chuan lalpan man ru a amang ani kha sipailal na mana khan damna tura o ariat na bulchu me cheno pang ani take eng po ni se bible hi eng kimate na diklo thelo ani ti kan pom miawa wangin othang khok tam takkara bible zirtir na akal lo phot chiwan lali sorinum taka zitir tu che ani phot chiwan pomla tong traina nen ngai thlamun thinang che lalpana thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang o lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu tukina hian lalpa o riat dan ti kan lo ngai thlale ta khongai takin he thu cha toy te le mol te hi ngai thatu zong te tan malsom la I o kan riat thiam theina na kong khat talamin pui tu ani theinan I khongai malsom na kan lalpa Iso Krista mingin kan rom dile amen lalpan malsom cheu ro se nilen nom le vek ule